Ya gani gajaka, si ongai. Nong rambrai nong krok Matamnap, kesong apa yun eh? ni ab itu kondat sang ma Ba ulit siya eh. wan biar dah helikopter ni. Pansier helikopter. Si isu bahabat konak sama. Ngasih isu ni mana? Si udah wan isu try. Di isu bisa. Tiga isu kita lagi no. Dengan siam. Si up le you berubah isu. Kata isu dengan siam. Si nangta sifat. Saya kembali online ini perlok para jor man bagi apa helikopter ngar apa helikopter lang. Ngakwa bansa pum kiat ni lah lomba kadia semester mah ya ab ni mar kadi ke jakahyar ni ab di tangan ni mereka meeting kadang maka program kadang satu sesuai dan saya dalam pun lomba Mapi ba ikop akses. Ha. Tapi day na eh sisa siya eh. Ada na payong na sa kisor Tapi wan le you sini. up lang na ka helikopter kan bantu ko ora pang mga pagdi dah. Tapi wan bat no. Ngawan lang mat ni para nak ni tong aksi sayo Nangta ini we sisa siya itu. pa de Jantia eh. niya Miriang tapi wan le you sini. wan up yung helikopter kan gawan turut semua sa kuwa Si isu bahaya kontrak sama. Tambah prime chief minister yang lajang semua. Si fikir wan le you chief minister sini. iya masih kana wan sini ka blok na Oh, wan pli ka blok hang ni. So nang tas dan sini we di tresnong nang ni. Pi sinong lain tu pi. Ranamba Ha? ranamba sunba Ngaput umba. Pi wan sini nam taban up ya u. sunrat Dia konak sama chief minister. Agak jintip jong pi. Wan le you sini. wan li ka blok di program ni di pradong ni di habawan di blok kanu ni dah ni wan hilang di kan di blok Kerteng ke blok. ngampit Kedai garam brai blok na. rambrai blok di ngel mbak apa Kamut mentah ke sini wan pli na wan bu mau nong rem ya ka blok hang ni hapo rambrai. pokoknya ngel wa di monudin lomba tim pelawan di monudin Pihak po konstitusi you. hap kok di rambrai blok Kamut ba mentah kamut pilak sabek ya u. Kandidat MPP dekat hadu bala pilak yo ya ka blok de. mulang ya kata ka jinjak deh ngampet yan wang ya mbak listrik ini Lawan rakyat ya ka blok kadai development dan ka roy ka par ka bahe ha kam tam haji than nong gendong kadai ka blok ka pensuk itu kali kawan bro kata ka blok tim ka apa ini kene kan rambrai sisi hap ya doin sisi ini hap ya mau Mosat resan blok. Tim tada ka jingdon jo ka blok ni kala pensuk sibun itu kinong rembrai bat kala pensuk ru itu bat kala wanra ru sibun ya ka roy ka par kam tam ya kinong gendong ba semjing jar dan tempat kim bat ki grand ba pero de si ka pensuk wat ya ki menru banwan nama gedon hajan bor kita ka di hanong pen bat chandu mo tharesan ka jingai ti fisnu kumen dem ho bunta atau I like na la fisnu kumen ba dio ka blok okay te matam lep kuno fisnu kumen dem ho yo ya ka blok le jong sini men kat no ka fisnu kumen jong fi katu kamut kan no 4% ya pihak apa ka blok you ngata na hap ka blok mau tersen blok mau tharesan ti fisnu kum nu lada kawan rak ya kani ka blok ni wala da kam desu apo constituency jong fi fisnu kum nu lada ni yo ka roy ka par hapo ka jela lan hapo ka than jong men kong dokumen hi ba yo ya hilat penrai mo kum ha por man tua ni na mo tersen ni na perwat na mairang au ni mo jinjar ba ndang ila yo ka mo tersen ni kong yo ka blok di sampinge dan astan engineer dan lagi akuntan tentang video cuman dulu itu hadin empat kalau biang mendapat kelas tip ke motor kan oh lah kenapa bayar dong berkeroker tidak biang dengan kemen makanya karamprai cuma kadang motor kan berkata saya mentahkan sa bio lah kajong
kami ya cipun cicik mentah. Kadi hamadan nongkrok. Di pajak keleng sodong di up. Ya ka jingwan syar kendo. Chief Minister jong ka jelan kelia Konrad Sangma. Hai te jaka hamadan belabu H. Kum taki pajak jong kani kathan jil up mi lenti. Ya ka jingwan jong Chief Minister le se kadi ka siem benekong bo Chief Minister jong ka jelan kelia. Unwan banjuk bijat tang ni wan pli ke blok wan ra ya ka wei ka development ka bahe ba. Nilai up hani kam chipang. Henry Patpoy. So milih kajing up jong pajak kajing kemi lenti. Hai tingsit jong kasi wala kadi portlang. Te kalong ga ega basutanat. Ba kani kadong bagatan. Kan sayo no ya ka blok ka pathamai. Kata kadai. Karambrai. Kan